Hiyang okay panipon malanwaw na raksaw kon Pohnpei wow na kisanan kan ko. Likan ko nanalang ko nang kanyay ko. Wow chororong sa kulmachain kopna, koryam kopna, speaker and legislature. Sound ko pong lapalapakan nan panyan siya. Momot sa government o John Pohnpei sab. Pachawan luka kupuran korasong nan sa kulmachay Rahnwet. Ngay sa Nicolas mapan pachawan kalili kupurakan autapan sa kulmachay Rahnwet. Hoya charalapan sa kulmachay Rahnwet. Kaulan puko ho men kapasap kap te update ang kapinsalit sa coronavirus te COVID-19. Rong sang kolonia Wayne Pohnpei ni mas riyasak silo hen pan riyakat riyasak kula kaisak palimansang kasarayan ka lan pukawach hong Mr. Alina Lawrence when riyak pukaw nagsagative director hong Pohnpei State Housing Authority. Kasarayan ka lan pukawach pachawan miyawi ni Obsen Pohnpei Housing Authority me pachanan kolonia Wayne Pohnpei. Programan kasarawat pachawan chapta ni Lawlaw Sangwan Paranchuta Chani. Kaulan puko pachawan miyaw sang sapal machain kopnan Wayne Pohnpei ti Honorable Rick P. Holver. Nan wiyapan tatokan kasarawat sapal machain kopnan Wayne Pohnpei pachawan wiya hachungal sakarata niya pachawan. Dan katawan kurang kali ko itong sakaratan wang kapan. So katawan mo ang kupurparusian Rahnwet success. Even men katawan Willianti. Kalian executive branch. Director yang terkena kuparusian. Kayu lihat semal katung kung speaker and legislature kaisap o honorable senator Karusian. Begituan tamisan santan kubersa Rahnwet kaula media ito guys abol may truth o kamana ito mal katumlak katumuleta ibig patawan kami na nagtempet na arrive Rahnwet na sumaw tagabinsaletin coronavirus pagpasilunan doon pipinan sa tawag sa o epilaletar sa bangunsan katok to tayo ng gatinaan tayo ng kagkagpinan ng conference room loud pilagis po iya, kung tayo ka itawan social distancing, when tipasan, when nalaw-law, when toton, kagpanekan, sa kagpanekan, yung kakyaw. So, ang kakyang social tare, kabisalit, sumahong coronavirus mo tayo katin. So kayo, nandan siya, ada pala na toton, yung kakores, so when pantalang. Itong congratulations na Longpoy, Mr. Rolino Lawrence, o Pohnpei. Olina Lawrence o Benini. Ikatungki Kubren Benini o Belet Longpoy Ebil Sabal kita tumalon kita ikit law isang opsingkat na when ka Kubren patogela o kali sa Pohnpei ko ang talian housing authority nan kasakas takakaka telulong law sa ang road Attorney General sa sayar pero ko siyang patuto ng patunan kagatunan tayo o pero bukat yung nagtayag yung uya nagawag kita yung iyas kuran koros na nautagan rana dan katong tukat koros ijungal kagkat kajensen koros nagtayag kachin mahangi dan iyayasakan ng ran koros kaya nasa ni lumong tisumaw kagkapinsali pero na pasantitan uyakan na niyo kusan tayo sudah kapit sa namaw, narasen, jen masakan, wasan yata panat degsisangkan, wasan kodalakan, tayo sudah nagampin kap, muiten te eleyang lumung kabinsali ti sumawan kap nangayang para tate, den na wasakan tabusan. Kariyumal pagkat om director ustaden housing authority, ikatun Miniyete ni tatawag ang panoyaw po ito. Yung sa waseta, abali
katawan ta nagkatpita loan kung sa pulmata naman sin Pohnpei. Ayan pilagis tila sa mo nan karwat o karudan katoto. Napil miya yung study, the mere reports, the mere assessment you near retile na taki going Pohnpei. Yang agad tagal yung Pohnpei. Tuan ewew centas na irabkat kap miya. Na sainsale ang ewew penine. Napil miya wasan po sa like size mau sound ka ng kap miya. Ay katawan pilgabi. Na kagawad daw sa authority ang kap pil robotong kita. Kahit taking to challenge siya, irakan na tangkap fine la loan, irakan na tutawag government, ako rin siya, tuwan mo yung Pohnpei. Kaya, wasag siya, may katungan kami nila, may tangkap pereti. Siya ko matay, siya ko magtay makasa ni Sumaw, kaping salit na, patpatosili ng santa, o Pohnpei kayo yung magkatrukturado. Ibahan patungan siya, sakar ray-ray, tapaturay-ray, pwede ikamela na yung siyong tatok, ikatungan naman. Dahil katinur pilar, sangat pilar, parang na nasa ni mga iba sa karata dan nasa ka. Aksyo na tani tawal ki, tato. At yung kumuran, yung magkapin, meron kong legislature speaker, honorable legislature kan korosong, case sa legislature, kaya ako si motor director, Mrs. Director, hotel korusi. Kaya rin yung sa karata, kailangan ng tipo O programen kasarawat pacunganum saklan ni sakarata mesang Executive Director Cup and Pohnpei Housing Authority, Mr. Holina Lawrence. Niya pacungan? Kailangan di pagkawan rong yung kapan kasarawat antay. Pwede kita gawa sa inunya ay mga sekarang ay pati ko na kung bisa nanggan ko, iba ko nangalan ko, kung nanggan niya ito. Pagkadayan, sa balas parusya ng salikan sa ibang kasama. Tingnan, ay dumalwal ko road, pagkakab na. Senator Dan, kumiti sa mga ito, bukan malap, board members, staff, yang habis dalam perangkat negara kaulah go medede ka out depan dari seorang perempuan kayu perempuan nanti yang dia cuma faktor yang kaulah media kan maray din kawalan pagna payment na administration ang involved ang iya national kasampal yun yung naging kasalitan yun wow ka na o isang kasampal ang housing ang involved kaktudo Queen masawas ko yung ride ko gimana? Yung ride ko yung pasapalo. Kan, final loan kan? Sawas mo sila ba nila haramas ikan? Kailangan ng paguna, pilit na sa nanti. Kailangan ng legislature. Mailan Committee on Health and Social Affairs. Chairman Ned Mangeta, Israel hindi yung acceleration ng Israel. Kailangan ng staff, kailangan ng court, kailangan ng kahit magsanay na yung bilang Pohnpei. Kasi hindi yung Rahnwet, so okay lang. Kawan kayo sa mga yung kawan niya ito na yun sinuman yan ang sura Anita sa government solicit ang
together ka wala kang so. Wala kang so, wala kang katuwang together ka lang. Ho karya ho kan saklan sapal macai Ronggen Rahnwet Japan pitmen kapasak kap te update. Hong kapinsale te soma coronavirus te COVID-19. Rong Sangpalien WHO the World Health Organization ni mas may saksilo. Hen pariya katriya isak kasaleta. Wan chocho naramas me pachawan yang eraleti kapinsale te soma coronavirus to COVID-19 which me pachawan ni aramas. Riyalok tuanen riyakit hepuke pak riyaman. Nan tuan aramas riyalok tuanen riyakit hepuke pak riyaman which me riyanan wanakit wanek tuaman me apchana leti. Ho me melap te kapinsaleta lar irai aramas. Nen riyakit isubuke waliakan paman. Me apchan kapinsaleta la ta me la irai ramas nen wanapke. Me apchan kapinsaleta la ta me la irai ramas kit wanapuke. Lelator me mas riya isak siluan pa riyakit riya isak wekan merapot kasaleta. Me kapinsaleta somawat pachoyar yenan Wayne Western Pacific region haramas me yang eraliti kapalan kapinsalet te somawat ray haramas tuanen takit hisubui waliakan isman me apchan aleti iray haramas isubuki lima me lar ray haramas siluket pabukus liakan wanman ho me ekriyaman me apchan kapinsalet ala tamena. Nanwen European nutrition irai ramas me yang eraleti somawat irai ramas lok limanen ket riyabuket waksliman ho me riyanan riyaket hisibuke lima kriyaman me apchanaleti me melar irai ramas siket pabukur yakwonaman ho me Hapchon me la irai aramas kit pa apu ko riya po naman. Nanway kanen Southeast Asia me pachawan yang eraleti kapinsalete somawat rai aramas kit riya po ko lima kusiman ho me riya po isyakan walman ma apchon aleti ho me pakliman me mela ho me isman me apchon mela. Way kanen Palyanisten Miterian region irai ramas akan me pachawan yang eraleti somawat irai ramas riana siluket wanapuke wanek tuaman ho me ket silubuke paman mapchan yang aleti ho me menar irai ramas ket lima ketwa wanaman ho me ebuke siliakan mapchan mena Wakan region of the Americans irai Wakan region of the Americas, irai ramas, nent wakut, wanak waliakan deman, mayang eraleti kapal, hen kapinsalet te somawat, ho me, walabuku walman me opchanaleti, ho me riyapuke lima kriyaman me melar, ho me ekisman, me opchan mela te kapinsaleta la. Wakan and Palyan African region, irai ramas me pachawan yang eraleti kapalan kapinsalet te somawat irai ramas isibukus liakan tuaman ho me apuku wane kisiman me apchan yang aleti ho me melar irai ramas riya ho me apchan kapinsalet la temela irai ramas waniman Panian WHO pilpachawan taular o pilpachawan miyatar Iran kaway kayang yapan para sang kapinsalet te somawan COVID-19. Hansaw koros ang yang pipi lo soap ten sanitizer. Puen kisang mas nipa. Hansaw koros para wa mo chuma mansaw kabakot. Ho asi. Puen ter kataw pasang.
Maasan somau, ter kaya mempanaray na kapakapasita somau kan nan rairan pit sido. Pokok mitali tu masang ren me somau kan. Hamya mo nam toke, masa cuma wawa, puen perasaan kami, maasan somau kan. Ter kamu tukan man me socelo, o makaman ki somau karakar kapakot, tekapal na sngok kom akar, tekalangan akar. Yumanunian Pohnpei Banyan Publica tan saukar waro ni nonton telepon. Seluruh riau saror riau isak riau isak payo riau isak riau isak limau riau isak wano o riau isak su. Main ko yung macakan autapan sapal macain Ronggen Rahnwet kalanganan kupuran koras o kasalelyam.